Dragi prijatelji, dobrodošli. Čast mi je da otvorimo ovu našu svečanu tribinu posvećenu 80-godišnjici velike pobede, njenim poukama. I evo, da kažem, kod nas su borbena dejstva trajala do 15. Tako da u tim danima mi proslavamo veliku pobedu koja je bila 9. maja i koja je od najvećeg značaja za ceo svet. Posebnu zahvalnost dugujemo ambasadoru Ruske federacije, gospodinu Aleksandru Bocanu Harčenku, koji je sa saradnicima danas ovde sa nama. Jer Rusija je zemlja pobednik, to ceo svet zna i celo slobodoljubivo čovečanstvo slavi, tako da i mi moramo svoje proslave uvek zajedno sa Rusijom, jer smo bratske zemlje i narodi. Pre nego što počnemo zvanični deo, ja bih vas zamolio da svim herojima Drugog svetskog rata i svim mnogobrojnim žrtvama njegovim, ali i svim herojima i žrtvama ovog najnovijeg rata koji je imao svoju prvu etapu kod nas, a sada ga Rusija završava, da im odamo poštu minutom ćutanja.
Neka im je večna slava i hvala. A sada bih zamolio njegovu ekscelenciju Aleksandra Bocana Harčenka da nam se obrati. Dobar dan još jednom i pre svega hvala naravno Vladimire vama i organizatorima ovog skupa veoma značajnog povodom 80 godina od pobjede, što je naravno naš najveći događaj sada i naravno pre svega ja bih iskoristio priliku i ja bih još jednom izrazio veliku zahvalnost srpskom rukovodstvu pa i srpskom narodu, naravno na organizaciji zajedničkih akcija i manifestacija i ovdje u Beogradu i širom Srbije povodom velike pobjede i našeg zajedničkog praznika. Bilo sve na najvišem nivou, dostojanstveno i potpuno u skladu sa i nivoom naših odnosa i savezništva kad mi se nađemo u teškoj situaciji, u nekoj ozbiljnoj neprilici. I naravno, predsjednik Srbije putujući u Moskvu svojim učešćem, bez obzira na stvarno mi znamo malo možda i, kako se kaže, ne s polja, a iznutra kakav pritisak se vrši, on je pokazao da stvarno, ja koristim izreku i ocenu predsjednika Putina, prema njemu i drugima koji su bez obzira na pritiske došli u Moskvi, oni su pokazali i dokazali da jesu lideri po svom karakteru, ne po svom položaju nekom, da su samo imenovani od nekih briselskih institucija, a naravno izabran narodom i lider po svom karakteru. Onda hvala još jednom, ja sam iskoristio ovu priliku. Sada, što se tiče sadržaja naše rasprave, tribine, skupa, kako vi kažete, pouke pobjede, ja bih pre svega rekao na našu veliku žalost, ako pogledam unazad i ako bismo uzeli celu istoriju čovječanstva, ni jedan put pouka pobjede, niti rata od, pada Rimskog carstva nije uzeta u obzir. Ako bi bili uzeti u obzir, ne bi bilo više ratova. I još jednu kao neku uvodnu tezu želim da izrazim, koje se odnose na sadašnju situaciju i sukob i krizu na Ukrajini i oko Ukrajine, a u stvari sukob između Rusije i Zapada i Evrope, koji je počeo, pa možete da čujete puno ocena u 14. godini, u 22. početkom specijalne vojne operacije. U stvari ovaj rat je počeo kad tada još Sovjetski savez povukao svoje trupe iz Njemačke. Kad je povukao svoje trupe iz Njemačke, je počela u stvari i kriza u bivšoj Jugoslaviji u svom najozbiljnijoj formi. Pre toga sada koristim ono što sam čuo, budući
najmlađi u ambasadi u Beogradu, u ambasadi Sovjetskog saveza, a u jedan veoma ambasador, ozbiljni ambasador, veoma ozbiljne evropske zemlje u razgovoru sa našim ambasadorom rekao da što se tiče Njemačke i grupe sovjetske armije u Njemačkoj, mi, kaže, mi se plašamo da gledamo u onu stranu. I naravno nisu razmišljali ozbiljno o nekom sukobu i sukobljavanju sa Sovjetskim savezom, zemljama Varšavskog ugovora ili sa Jugoslavijom, bez obzira da nije bila članica Varšavskog ugovora, ali naravno u stvari bila je savezna nama država. Ovo sam rekao kao uvodnu tezu. A što se tiče pouka, stvarno nisu uzete u obzir, nisu uzete u obzir ni i u vrijeme kad je rat bio pri kraju, jer ovo bilo obelodanjeno kasnije, a u Moskvi su saznali i ranije odmah, zahvaljujući svojim obavještajnim mogućnostima, bio je još pre pobjede, pre završetka rata, bio je pripremljen plan koji se zvao nezamislivo, napada na Sovjetski savez i u najmanju ruku sa ciljem oslobođenja, protjerivanja, izguranja Sovjetskog saveza iz istočne Europe. A u stvari onog, kako sada se kaže, a ovo mi su imali i ranije, strategijskog poreza tada Sovjetskog saveza, sada Ruske federacije. Ovo je misao došlo odmah, u stvari bilo i ranije, još pre Drugog svjetskog rata, i sve igrice sa Berlinom, sa Hitlerom, sa nacistima bili su naravno usmjerene da bi njega uputili prema i sa ratom, sa vojskom prema Sovjetskom savezu u cilju uništavanja Sovjetskog saveza u strategijskom smislu. I naravno, što Rusiji se tiče, Sovjetskog saveza Rusiji svejedno. Odmah je bilo naređenje najvišeg rukovodstva da se uspostavi po najveću cenu s obzirom na gubitke i štete nakon rata, a bez obzira na to da se uspostavi strategijska ravnoteža, nuklearna ravnoteža, da bismo imali ravnotežu u svojim snagama, vojnim snagama. I ovo ravnoteže je bilo postignuto, uspostavljeno, što je u stvari naravno uz niz ugovora, uključujući i poznati ugovor na kraju ili kao rezultat konferencije u Jalti, ali što temelje se tiče, ovo se malo više ispunjavalo i obezbeđivalo odgovarajuću stabilnost i razvoj u Europi, mir u Europi u toku skoro 5-10 godina, ali naravno na osnovu strategijske ravnoteže snaga i pre svega strategijskih nuklearnih snaga i nuklearnog oružja. Ovo je potpuno jasno. Nažalost, što nas se tiče, nešto kasnije u toku ovih velikih i djelimično pozitivnih promjena od sredine 80. godina prošlog stoljeća pa došlo do
do veoma značajnih iluzija i mišljenja da moguć razvoj, ravnoteža, saradnja između Rusiji i Zapada, jer nema sada ideoloških smetnji, ideoloških prepreka, a naravno na osnovu ugovora, na osnovu uzajamnog razumijevanja i ravnoteže interesa, bez ravnoteže snaga. Prvi pokušaj Zapada kršenje ovo ravnoteže je bila jugoslovenska kriza, rasturanje bivše Jugoslavije u nekoliko navrata od 1991. Hrvatska, pa kasnije Bosna, pa kasnije agresija NATO Kosova i ovo je bio prvi pokušaj koji, nažalost, ja od sebe govorim, moje lično mišljenje, ne samo ja imam takvo mišljenje, ali nažalost kriza, pouke jugoslovenske krize, namjere Zapada nisu dovoljno ozbiljno uzete tada u obzir. Prvo i druga iluzija koja je nanijela veliku štetu, izuzetno štetna iluzija koja se odnosi na širenje NATO pakta, jer širenje nema tu izgovora, nema nikakvog objašnjenja. Mi smo, imajući iluzije, vjerujući u neke moguću dobru volju i dobre namjere Zapada i cilj saradnja, mi smo možda vjerovali u ono što smo htjeli da bude, da kažemo ovako. Ali u stvari, naravno, širenje NATO, cilj širenja NATO je bilo jedna i drugo uopšte ne postoji i ne može da postoji. Ovo je vojni pritisak na Rusku federaciju. Jer širenje prema granice istočnoevropskih zemalja prema Ruskoj federaciji, ulazak istočnoevropskih zemalja u punom smislu u NATO, uključujući infrastrukturu i obrambenu infrastrukturu NATO, u situaciji kad uopšte nisu oni imali nikakve pretnje. A kasnije naravno i došlo do, što je bio cilj, do pokušaja širenja NATO i zemljama koji su ranije bili republike Sovjetskog saveza. Ukrajina pre svega, stvarajući Ukrajinu kao teren za dalji pritisak na Rusku federaciju, koristeći pre svega što je ovdje u bivšoj Jugoslaviji, u Srbiji, pre svega dobro poznato, koristeći između ostalog, a možda i pre svega, jer počeli koristiti kao ideološki temelj, ideološki osnov, takozvani mali nacizam. Jer taj mali nacizam postoje, što pokazuje da nisu naučili pouke Drugog svjetskog rata, pouke pobjede, a obrnuto. I taj mali nacizam, kao ovdje koristili ustaški pokret, ideologiju ustaša, onda isto tako koristili taj nacizam, ideologiju Bandere na Ukrajini, koja je naravno usmjerena protiv Rusiji i veoma korisna za, recimo, usmjeravanje u ovom smeru čitave zemlje. Ne bih ja rekao da sve ovako tmurno izgleda, jer naravno bilo je dostignuća, ali opet ja ponavljam svaki put na osnovu ravnoteže snage.
imajući ovu ravnotežu snagu, bio je dosta dovoljno dug period takozvanog detanta, smanjivanja tenzije u Europi, razvoja saradnje, pa poslije toga jedan dosta snažniji pokušaj da zemlje, evropske zemlje, a isto tako i Sjedinjene Američke Države i Kanada, sve zajedno, da izađu na novi nivo saradnje, bilanse interesa, na novi nivo da bi napravili jedan korak, sljedeći korak u odnosu na ugovore u Jalti. Ja mislim na konferenciju, pa kasnije organizaciju bezbednosti i saradnje u Europi i Helsinški završni akt. Ovo je bio veliki događaj u Europi, nažalost u Europi, koji je naravno formulisao nova načela saradnje, mira, ali ponavljam, bilo je sve u redu i uz dosta u svakom slučaju poštovanja ovih načela, sve dok je bilo ravnoteže i bilanse snaga u Europi. Kršenje helsinskih načela bilo u slučaju Jugoslavije, odvajanja Slovenije i Hrvatske bez ikakvih unutrašnjih ugovora i naravno uz jednostrano priznanje od strane, pre svega od strane Njemačke, i samo i ova situacija pokazala dosta da nisu naučili pouke Drugog svjetskog rata i pobjede. Prvi put kad su izašli, ovo je istina, bez obzira da imamo pa i razvijeli dosta, pokušavali odnose i sa Hrvatskom i Slovenijom, sa drugim zemljama bivše Jugoslavije, ali ovo činjenica, istina da odvajanje i izdvajanje Slovenije i Hrvatske od bivše Jugoslavije SFRJ je bio prvi slučaj kršenja, rušenja, uništavanja ovog međunarodnog reda koji je bio uspostavljen nakon ili na osnovu rezultata Drugog svjetskog rata i pobjede od strane pre svega Sovjetskog saveza, uz naravno i doprinos, što mi cenimo, ali ocenjujemo realno, doprinos saveznik Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Isto tako mogu da kažem da ne bi bilo sve tmurno, da OUN je odigravala svoju ulogu, pre svega Savjet bezbednosti, uz aktivnosti i pokušaje usaglašavanja između stalnih članica Savjeta bezbednosti i na svom početku, pa i kasnije opet sve dok bilo ovo ravnoteže snaga, bilo i malo više usaglašavanja između stalnih članica Savjeta bezbednosti i mogu da kažem celokupno i Savjet bezbednosti Organizacije Ujedinjenih nacija i Generalna skupština bili su dosta delotvorni međunarodni institucije, u svakom slučaju na kasnijim etapama poslije Drugog svjetskog rata, ključnim etapama međunarodnog razvoja, recimo, ajmo da uzmemo dekolonizaciju, OUN je imala dosta snažnu
dosta snažno i utjecajnu ulogu na osnovu svoje povelje i uglavnom zemlje su pokušavali ispunjavati povelju Organizacije Ujedinjenih nacija potpuno, ne djelimično u svakoj situaciji što odgovara, što ne odgovara, a ispunjavati celokupno. Kriza Organizacije Ujedinjenih nacija, da, mogu da kažem da mirovna uloga i mirovni napori nisu baš bili, nema ni jednog slučaja, ako gledamo realno na situaciju, mislim, nema ni jednog slučaja i ranije nije bilo ni jednog slučaja veoma efikasnih napora mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, što je naravno razumljivo s obzirom na realnu situaciju i različite interese i poglede u slučaju lokalnih sukoba i lokalnih konflikta. Svoju tezu da naravno nisu naučili, nisu uzeli u obzir zapadne zemlje pouke Drugog svjetskog rata, mogu naravno da potvrdim sav period. Ja sam pričao više u Europi, u situaciji u Europi, da Europa je živjela, preživljavala skoro 50 godina, kao i Stalin rekao u Jalti, u miru, bez ratova, ali sav period je bio pun, skoro odmah nakon Drugog svjetskog rata je bio pun različitim lokalnim sukobima i tenzijama, što je bio naravno teren za ideološko sukobljavanje i tenzije i odmjeravanje snage između velikih država i vojno-političkih blokova. Što se tiče sadašnje situacije, mi dosta smo uzeli u obzir i pouke ovog razvoja zadnjeg perioda i ono što u stvari smo izgubili, i zbog toga naš stav, pre svega što je Putin počeo čim je došao u svojstvu predsjednika, u teškoj situaciji, što se tiče pre svega ekonomije, pa i položaja u tadašnjoj Ruskoj federaciji, ali je počeo i prvi su potezi bili najvažnije jačanje naoruženih snaga, što je bilo dosledno i sada oni se naoružanje snage opremljene se nalazi u snazi i u najboljoj formi. Između ostalog, što se tiče pouka, ponekad kad ljudi pišu ili kad postoje neke analize pouka Drugog svjetskog rata, pobjede, piše se da, ja se slažem da ima još takozvani vojno-tehnički aspekt ovih pouka, koji su u Sovjetskom savezu u svakom slučaju, a i što se tiče zapadnog bloka, NATO, bili uzeti u obzir i naravno naoružene snage su bili na najvišem nivou s obzirom na sve pouke i problema koji su bili na početku Drugog svjetskog rata, u svakom slučaju velikog otadžbinskog rata u Sovjetskom savezu. Bili su na veoma visokom nivou, što se tiče, ali ovo sve pripada istoriji, vjerovatno vojnoj istoriji, jer sada više pouka može da se izvlače što i radi se ovako od
prakse ukrajinske krize i situacije na terenu tamo, jer ovo je savremeni rat koji i dosta toga se promenilo. Dosta toga se promenilo i neke stvari, suštinske stvari, su se promenili neverovatno. Neverovatno. Sada uopšte slika i sasvim druga, pa i vojno-tehnički pojmovi sasvim drugi i razlikuju se neverovatno od onoga što je bilo 80 godina pre, a možda i od onoga što je bilo još 30 godina pre. Što se tiče međunarodne situacije, naš stav i s obzirom pre svega na pouke rata i ovu situaciju u kojoj se našla Rusija nakon dezintegracije Sovjetskog saveza, naravno učuvanje ulogi OUN, ali želimo snažnu organizaciju Ujedinjenih nacija, nećemo onu koja je pretvorena u neku instituciju Zapada, koja živi na osnovu svojih pravila, a ne živi i ne deluje na osnovu povelje Organizacije Ujedinjenih nacija i naravno multipolarno svetsko uređenje, jer ono što je objektivni trend, objektivne smernice razvoja i Rusija tu između lidera država koje grade ovo novo uređenje na novim načelima saradnje, uvažavanje interesa i suvereniteta, naravno, svake države. Vjerovatno ovo ono što ja bih rekao, ali naravno spreman i otvoren da odgovorim na vaše pitanje ako ima. Da li ima nekog pitanja? Ako ne, da se posebno zahvalimo za ovo veoma bitno i sadržajno izlaganje. Hvala. Sa nama je ovde mnogo veterana ovog rata. Neki, većina su se i borili, a neki su to s perom činili i tako dalje. A pre nego što dam reč sledećem našem uvaženom govorniku, hteo bih samo neke od gostiju da pozdravim, pre svega znači predstavnika ambasade Belorusije Pavela Mironova, da pozdravim možda najistaknutijeg na neki način među veteranima, bar u tom smislu da su njegove jedinice ratnog vazduhoplovstva Vojske Republike Srpske obarale NATO avione generala Živomira Ninkovića. I ovde ima nekoliko profesora istaknutih i umetnika, ali bih posebno ipak hteo da pozdravim čoveka koji nije često među nama, a bio je uvek među nama duhom i borio se, iako je živeo u Njujorku, našeg poznatog kompozitora Miloša Raičkovića. I sada bih dao reč takođe istaknutom generalu, doktoru Luki Kastratoviću, predsedniku kluba generala i admirala Srbije. Vaša ekscelencijo, pozdravljam vas ispred kluba generala i admirala Srbije i zahvaljujem za sve što činite u vašoj plemenitoj misiji ambasadora Ruske federacije u Srbiji. Dame i gospodo, ja ću kratko izneti moje razmišljanje povodom ovog velikog datuma. 80. godišnjica pobjede nad fašizmom 1945. godine je prekretnica u borbi protiv prekrajanja istorije.
Poražene snage u Drugom svjetskom ratu našle su utočište u Sjedinjenim Američkim Državama. Krajem 80. i početkom 90. godina te snage su se vratile u Evropu i postepeno u političke programe ugrađivali ideologiju za obnavljanje fašizma, odnosno nacizma. Još 1945. godine Žukov je izjavio da Nemci nikad neće oprostiti pobjedu. Jasno nam je da je bila i danas jeste to borba Zapada protiv Istoka, odnosno borba katolicizma protiv pravoslavlja, gdje prednjače Sjedinjene Američke Države. Steven Kinzer je u svojoj knjizi Cvrgavanje opisao kako su Sjedinjene Američke Države mijenjale režime, izazivale pučeve revolucije od oslobođenja Havaja krajem 19. vijeka, odnosno od uništenja domorodaca, pa sve do prve agresije na Irak. Američki novinari Cyrus i Kahn su 1946. godine objavili knjigu Velika zavjera protiv Rusije, koju su prevelo Udruženje novinara Narodne Republike Hrvatske 1948. godine, u kojoj su dokumentovano opisane akcije i djelovanje Sjedinjenih Američkih Država protiv Rusije od 17. godine pa sve do 46. godine. A te godine Amerikanci su markirali oko 40 gradova u SSR-u tadašnjem za bombardovanje u vrijeme upotrebe one dve nuklearne bombe u Nagasakiju i Hirošimi. Rat u Evropi počeo je agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, jer u razbijanju Sovjetskog saveza i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije nisu pokorili Srbiju i Crnu Goru, odnosno da se ponašaju u skladu sa njihovim interesima. Prema planu onog rasturanja, koji je donet 1977. godine kod ministra odbrane Nemačke, gdje je prisustvovao ministar odbrane Engleske, Španije i predstavnici Vatikana, gdje su se dogovorili, posebno su Nemci bili angažovani i zalagali se da razbiju Srbiju, srpski narod, da se osvete za poraz u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a da nagrade muslimane i Hrvate za pomoć u Drugom svjetskom ratu. Na red je došao pokušaj razbijanja Rusije. Ujedinili su Nemačku, okupirali Kosovo i Metohiju, dio teritorije Srbije, formirali bazu Mostil, jednu od 800 baza u 72 zemlje, naravno za dejstvo prema Rusiji. Sadašnji, po znacima navoda, mirotvorac Trump u prvom mandatu je naoružavao Ukrajinu i evropske zemlje u pripremi za dejstvo na Rusiju. Predsjednik Putin je odgovorio promjenom strategije uzvratnog udara u strategiju preventivnog udara i pokrenuo specijalnu operaciju da bi spriječio vlast Ukrajine da napadne i protjera rusko stanovništvo iz Ukrajine, kao što je 1995. godine uradio Zbor Narodne garde u Hrvatskoj uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srpskoj Krajini, gdje je protjerao Srbe sa vjekovnih ognjišta, a danas uništavaju ćirilične nadgrobne spomenike na grobljima, da potpuno izbrišu tragove postojanja Srbije, od srpskog naroda na teritoriji Hrvatske. A nama je poznato da je na tom području katolicizam uveden još 1956. godine i od tada pa do danas ne prestaju njihove akcije da utru trag srpskog naroda. Niko ne spominje zločine prema ruskom stanovništvu u Ukrajini od 1914. godine pa do 1922. godine. Kijev je novu 2022. godinu dočekao u bakljadi. Ako se sjećate, sve ulice su svjetale u baklji upaljene. A 20. februara 2022. godine porušeni su svi spomenici iz Drugog svjetskog rata. Obnovljen je još 14. godine nacizam Banderin iz Drugog svjetskog rata. I da ne nabrajamo dalje. Parada u Moskvi je pokazala da je svijet odlučan da se suprotstavi obnavljanju fašizma i nacizma, da se zaustavi američka politika ne saradnje, nego saradnje na bazi diktata i poslušnosti, već da se razvija saradnja na bazi poštovanja suvereniteta i obostranih interesa, koji je
promovisao predsjednik Putin, a prihvatio cijel slobodoljubivi svijet. I na kraju da podsjetimo kakva je politika Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Države jedno pregovaraju i obećavaju, drugo potpisuju, a treće rade. Ne smijemo da zaboravimo da su posle agresije u pregovorima Čudomir Ahtisaari bili dogovorili da se potpiše da međunarodne snage budu samo na granici sa Albanijom, a da na Kosovu i Metohiji ostane 50% vojnika i 50% policajaca. Obećali su Čudomiru da će ga pomoći kad se kandiduje za predsjednika Rusije, pa su izglasali rezoluciju 1244. I po toj rezoluciji je Kosovo i Metohija sastavni dio Srbije. Međutim, ni tu rezoluciju ne poštuju, već formirali su vojsku takozvanog Kosova, tu vojsku naoružavaju i čine sve da protjeruju sve Srbe, da izbrišu tragove srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao što to uradili u Republici Hrvatskoj. Ne smijemo da zaboravimo što naši ne ističu često. Vlast takozvanog Kosova i Metohije, takozvane Kosova, odnosno vlasti Prištine, papi u Rim nose knjige, fotografije fresaka, da je to baština Albanaca. A davali su naši vladari kilogram zlata za kilogram farbe da bi freskopisali manastire na Kosovu i Metohiji. Tu je negdje oko 3.500–4.000 hiljade manastira. I ta demokratska Evropa danas to prikazuje da je to baština srpskog stanovništva. Međutim, ne smijemo da zaboravimo da tada nije čak ni otkrivena Amerika, kamo da je postojala Američka država, a po prvom popisu 1457. godine na Kosovu i Metohiji živjelo 98% Srba, 1% Šiptara, 1% ostalih. Šiptari su došli 1871. godine na 42%. Da bi prešli u vodstvo 1899. godine na 48%, a Srbi 24%. Ne smijemo da zaboravimo da su te 1988. i 1989. godine Srbi doživljavali veliki pogrom, čak teži nego ovo što se dešavalo zadnjih godina. Da bi 1921. godine prešli u vodstvo na 66% Šiptara na Kosovu i Metohiji, a Srba 26%. Malo spali su na 57%, 39%, Srbi porasli na 32%. Međutim, ni to nije pomoglo. Znamo kako demokratska Evropa to danas provodi, šta nam radi i kako rade. I zaista smatram, a i sa prijateljima sa kojima kontaktiram, smatruju da ipak obeležavanje 80. godišnjice pobjede nad fašizmom je prekretnica u zaustavljanju prekrajanja istorije i da se svijet okreće saradnje na ravnopravnoj osnovi na bazi poštovanja suvereniteta i interesa. I zaista tu je Putin heroj koga svi u svijetu pozdravljaju, a pretprošle godine bio sam na 11. Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti, gdje je bilo oko 72 zemlje, gdje sam vidio kako, sa kojim oduševljenjem predstavnici tih zemalja, uglavnom su bili nekoliko predsjednika, a ostalo sve iz predsjednika vlade ili njihovih zamjenika. Kakva je podrška, a da ne kažemo kakva je podrška danas. U to ime ja pozdravljam organizatore i da mladoj generaciji prezentiramo sve ove podatke, da se istorija ne zaboravi. Moje mišljenje je da treba reći i zločini, i dobro i loše, ne da bi se svetili, nego da bi shvatila mlada generacija da zločini, da ono što ne valja ne donosi dobro, samo jedinstvo može da vodi napretku i da dođe do mira. Hvala i svako dobro. Hvala generale. Sa nama su dva člana predsjedništva Saveza udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije. Jedan od njih je, možemo da kažemo, legenda PVO 20. veka, ne treba posebno da ga predstavljamo, pukovnik Zoltan Dani, a posle njega će nam se kratko obratiti i Dragoljub Đorđević, također član predsjedništva SUBNOR-a.
Hvala lepo. Dobar dan, dobri ljudi. Želim da vas pozdravim sve poštovani drugovi i drugarice, dame i gospodo, ispred SUBNOR-a Srbije. I zamolio mi predsjednik SUBNOR-a Srbije, general Ljubiša Diković, da u njegovo ime, pošto eto nije mogao da bude prisutan zbog drugih obaveza, da u njegovo ime vas sve pozdravim ovde. Posebno bih pozdravio njegovu ekscelenciju ambasadora Federacije Rusije Aleksandra i predstavnika Belorusije Pavela. Drago mi je da mogu sa ovog mesta ponovo da vam čestitam Dan velike pobede u Drugom svetskom ratu. To je jedna tekovina koja se ni na koji način ne sme zaboraviti. Drago mi je da smo tu i nakon 80 godina i da nas ništa neće sprečiti da pamtimo sve one koji su svoje živote utkali u našu slobodu. Odajemo počast svima koji su doprineli zajedničkoj borbi protiv nacizma i fašizma. Sve nas ovde spaja zajedničko pamćenje i poštovanje podviga pravih istinskih heroja koji su se borili za slobodu ne žaleći ni svoje živote. To nam posebno nameće odgovornost da ih sledimo iskreno i pošteno i da se u budućnosti borimo za bolje sutra. Za pravedniji i bezbedniji svet, za mir u svetu, jer to je jedini i najbolji način da budućim naraštajima pokažemo put u sretniju i lepšu budućnost. Primjeri naših veterana o kojima smo čitali iz Drugog svjetskog rata i posle svih onih drugih borbi za slobodu, pa i nedavno veterana koji su učestvovali u agresiji na našoj zemlji, ti primjeri treba da nam daju putokaz kako se brani domovina, kako se brani narod i tu ne sme da bude nikakve nedoumice. Osim toga, mi sami treba još više pažnje i strpljenja i pijeteta da pokažemo i da poštujemo, uvažavamo te veterane. Jer verujte mi, od toga će zavisiti spremnost onih koji treba da nas brane. Na zapadu su napravili anketu, sad kako se spremaju da idu ponovo, dakle u Ukrajinu i šta god, i da šalju vojsku tamo, na kraju neće moći da je sastave. Naprimjer, svega pola ovih Nemaca u njihovoj Nemačkoj bi možda eventualno odlučilo da se uzme oružje u ruke i da se bori. 1/3 Britanaca svega. 1/4, na primjer, Italijana svega. Pa kako oni to mogu da urade? To je pre svega zato što tamo ne poštuju upravo ono što sam vam rekao malo pre. Znači imamo primjer kako se poštuje to u Ruskoj federaciji. Ja sam imao priliku da budem tamo 2019. godine upravo na velikom danu pobede, kada smo u uniformi izlazili i onda su nam ljudi prilazili bez obzira što nismo bili u uniformi Ruske federacije, nego su nas pitali odakle ste, mi smo rekli iz Srbije. Pa su nam čestitali i davali sam, cveće su nam poklanjali, jer smo heroji za njih. Znači tako bi trebali i ovdje još više da poštujemo te naše veterane. Mi imamo ovdje zakon jedan koji je donet 2020. godine, međutim još uvijek se ne poštuje, što bi rekli, nije do kraja sprovedeno. Ako mladi naraštaj društva vidi kako se sa puno pažnje odnosimo prema tome, onda će i oni slediti naš primjer i imaće volju i spremnost da brane našu zemlju. Tako će oni svesno i samopregorno stati na braniku otadžbine. U slučaju da to zatreba. U miru, a to je na primjer sada kad je prividni mir, mada i još uvijek traje rat kod nas. Vidite to svaki dan. Još uvijek ima domaćih izdajnika.
Međutim, u miru, kako bi to možda rekli, borba treba da bude usmerena ka savjesnom i poštenom radu svakog na svojim radnim mestima, školama, javnim, kulturnim, zdravstvenim ustanovama i na svakom drugom ostalom mestu koje je važan za razvoj naše zemlje i našeg društva. U našim aktivnostima vodilja treba da je poštivanje osnovnih vrednosti našeg društva, kao i suprotstavljanje neofašizmu i svim negativnostima koje razaraju jedinstvo i slogu našeg naroda. Mi u SUBNOR-u Srbije upravo se na ovaj način trudimo da budemo primer svima. Upravo ovako želimo da nosimo baklju slobode na trnovitom putu do bolje i sretnije budućnosti za sve ljude sveta, pa i za naše narode, i za našu i za vašu decu. Živela Rusija, živela Srbija. Smrt fašizma, sloboda narodu. Ura, ura, ura! Gospodin ambasador bi samo kratko da prokomentariše nešto. Izvinjavam se. Da, hvala, vi ste potpuno u pravu. Izuzev, ali ovo isto tako moje mišljenje. Ali u svakom slučaju moje mišljenje i u nekom smislu i upozorenje da ne bismo gledali na Evropu iz ugla ili očima da ovo je ova mirnodopska Evropa koja traži saradnju u Evropskoj uniji i dobar život za sve članice te Evropske unije koja, kako Barel je rekao, u onoj bašti. Mi smo bašta, a drugi džungle. Što baš ovo izreka pokazuje da ovo je neka ublažena vrsta podele ljude. A šta je podela ljudi? Na one koji više i koji nisu, poznato. Što se tiče Njemaca, bilo koga, ali u ovom slučaju Njemaca, ovo, recimo, vjerovatno isti postotak je bio u takozvanoj Vejmarskoj republici i većina njih u slučaju nekog pitanja naravno odgovorili rat nećemo nikad. Više nakon Prvog svjetskog rata i poraza nećemo i ovo je naš tvrd stav. Za 5 godina potpuno se promenilo. Potpuno se promenilo. Sada Evropska unija, ja moram da kažem, ovo je činjenica, Evropska unija, ako bismo uzeli dnevni red ovih sastanaka od Evropskog savjeta do nekih manjih skupova, nižeg nivoa, uglavnom posvećena raspravama koje se odnose na vojna pitanja. U stvari sada Evropska unija se pretvorila više u vojnu militarijsku instituciju nego u nešto ekonomsko, tehnološko, pa bilo šta. I ovo je velika promjena i pa ratovi uglavnom bili izvor svih ratova u Evropi. U Evropi, jer Evropa nema resursa, Evropa traži bilo ko lider, Njemačka ili neki drugi, ali Evropa traži životni prostor, traži resurse i Evropa voli ovaj neokolonijalizam. Hvala. Mislim da, kako da kažem,
i Zoltan i mi svi se slažemo sa ovom dopunom i osjećamo da je potpuno istinita. Gospodin Dragoljub Đorđević, predsjednik, odnosno član predsjedništva SUBNOR-a. Pa zahvaljujem se što imam priliku i čast da se obratim pred ovakvim auditorijumom. Zahvaljujem se i prisustvu našeg dragog ambasadora, prijatelja Aleksandra Bosan-Hrčenka, sa kojim sam imao čast da se u nekoliko kratkih susreta vidim, ali najuzvišeniji je bio u Vršcu 2023. godine, kada je otvaran spomenik praunuku Lava Tolstoju, Nikiti Tolstoju, koji je rođen u Vršcu 1923. godine. Inače, govorit ću pošto nam su ovo tekovine i putokazi, kako je zadata tema velike pobede, napomenut ću na uvodu da sam bio u delegaciji SUBNOR-a Srbije na centralnoj svečanosti posvećenoj 80 godina pobede nad fašizmom, koja je održana u organizaciji SUBNOR-a Bosne i Hercegovine, a uz učešće svih SUBNOR-a negdašnje Jugoslavije. Zajednički jedinstven stav je da se fašizam povarpirio, da smo tamo zaključili da se moramo posvetiti borbi jedinstveno kao nekada protiv zla fašizma, zla nacizma i eto prenosim pozitivne poruke i stavove jedinstva nekadašnjih predstavnika država, republika bivše Jugoslavije. Inače, ovdje ću reći nešto o bliskim vezama i tekovinama između srpskog i ruskog naroda, govoreći o onome što je doprinos Vrščana. Govorit ću o generalu Đorđu Arsenijeviću, inače Vrščaninu, koji je rođen 1755. godine, koji je dao svoj značajan doprinos u borbama ruske carske vojske u oslobađanju Kavkaza, gde je komandovao jedinicama, učestvovao u Borodinskoj bitci i pred njim je Napoleonova garda u Parizu položila oružje. Dakle, pred njim je bila predaja. Inače, spomenik Đorđe Arsenijeviću u Vršcu pre 10 godina, 2015. otvorio je ekscelencija Aleksandar Čepurin, inače delo vršačkog vajara Santrača. Što se tiče Vršca i odnosa, prema ovo posebno napomenuo sam već i Nikitu Tolstoja, inače poznatog slavistu, profesora, koji je rođen u Vršcu, koji se školovao u Vršcu, koji je u Vršcu završio školu za ruske izbeglice i potom i u Beogradu. Bio je partizan, priključio se jedinicama Crvene armije i posle dugo vremena ispunio sebi želju da živi i konačno i završi svoj život u Sovjetskom savezu, odnosno Rusiji. Iza njega je ostalo veliko delo, niz knjiga posvećeni slavistici, tako da je i to ono čime se ponosimo. U Beloj crkvi je formirana škola kadeta nakon 1922. godine i nju su pohađali bivši kadeti koji su došli iz carske Rusije i ta škola je radila sve do 1944. godine kada je prestala potreba za radom takve škole. Bratstvo po krvi, oružju i po kostima danas u sećanjima sa Sovjetskim savezom, sa Rusijom traje još od davnina, još od srpskog prvog ustanka, ali kada konkretno govorimo opet o Vršcu, 363 crvenoarmejca položilo je svoje živote u borbi za oslobođenje Vršca i okoline. U Vršcu je inače od 16. do 26. oktobra 1944. boravio vrhovni štab na čelu sa maršalom Josipom Brozom Titom i u Vršcu je zaključen protokol sa maršalom Tolbuhinom o zajedničkim dejstvima i borbama za oslobođenje Beograda, Sremskog fronta i bitke na Batini. Inače, Vršćanin Predrag Milićević, koji je zajedno sa trupama Crvene armije kojima se priključio u Rumuniji, učestvovao u oslobađanju Vršca, postaje đak Akademije Serđo Orčonigidze u
u Sovjetskom savezu u Moskvi, to je Akademija tehničkih nauka. On postaje izuzetno značajan stvaralac kao mašinski avioinženjer u izradi avioraketnih motora, učestvuje u svim programima, počev od leta u kosmos Jurija Gagarina pa sve do letova kosmičkih sa projektom Buran. Napisao je niz knjiga, pišući o svojim predratnim drugovima sa kojima je učestvovao u početku rata u borbama za slobodu, ali je napisao najznačajnije svoje delo Od Ralice do nadzvučnih aviona, koja je objavljena u Moskvi i koja se nalazi u ličnoj biblioteci Vladimira Vladimirovića Putina, pošto mu je Predrag Miličević Čedomirović to uručio. Inače, da kažem, to je i jedna lična veza, on je brat moj od tetke. I na kraju, lična impresija, moj otac, kao 4. dete u porodici, dobio ime Evgenije. U Kosjeriću, nedaleko od Užica, 1925. godine, kada se rodio, boravio je i radio sudija pod imenom Evgenije, koji je bio dobar prijatelj moga dede, i onda su se oni okumili i tako je moj otac dobio ime Evgenije, inače partizan, borac u Užičkoj republici, kasnije posle rata dobio nadimak Žukov. Hvala vam na pažnji i velikom zadovoljstvu. Hvala Dragoljube na ovoj vrlo, kako da kažem, inspirativnoj priči. Mnogi srpski gradovi bi mogli ovakve priče da ispričaju i sad je ovo primer u ime svih drugih i mislim da na taj način treba da gradimo svoju budućnost. I na kraju dozvolite meni da nešto vam malo pročitam. S obzirom na značaj ovog datuma, ja ću možda izneti neke činjenice koje su opšte poznate, ali opet mislim da ih treba reći ovakvom prilikom. Dan pobjede u Drugom svetskom ratu je bez sumnje najznačajniji datum u istoriji čovečanstva. To je istovremeno i najznačajniji datum u srpsko-ruskim odnosima, jer je to bila zajednička pobjeda. SSSR, Crvena armija i ruski narod su izvojevali tu pobedu i spasili i sebe i čitav svet. Cena je bila ogromna, neuporediva sa bilo čim i pre i posle toga, što znači i da je opasnost bila najveća moguća. Svoj udeo u pobedi imali su mnogi narodi, veliki i mali, ali srazmerno najveći udeo od svih evropskih naroda imao je upravo i ne slučajno bratski srpski narod. Upravo zato veliki značaj imaju prisustvo predsjednika Srbije na proslavi 80-godišnjice pobjede u Moskvi i njegovi razgovori sa predsjednikom Putinom o budućim odnosima, u kojima borba protiv revizije istorije, kako su rekli, zauzima posebno mesto. Naše bratstvo je u 20. a i u ovom veku imalo ogromne podvige u ratovima, ali nije imalo mnogo sreće u miru, najviše zbog zapadnih ucena i intriga. Zagledajmo se ovim povodom u Drugi svetski rat i u ovaj rat, jer istorija se ponavlja. Verujući u sigurnu pobedu Sovjetske Rusije, srpski narod, crkva i vojska su 27. marta 1941. odbacili potpisivanje Trojnog pakta, a zatim su se masovnije nego iko u Evropi digli na ustanak. U početku smo imali 2 ustanička pokreta, što neki i danas prenaglašavaju, zaboravljajući da su se tokom rata i uprkos strašnim međusobnim sukobima podstaknutim zapadnim ideološkim i drugim uticajima, ta 2 pokreta slila u jedan, jer je većina četnika prešla u partizane. Tokom rata u jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije prešlo je 727 njihovih oficira i mnogo hiljada boraca.
odnosno svi koji su zaista želeli da se bore protiv fašizma i okupacije prešli su u jedinice koje su se efektivno borile i koje su imale podršku savezničkih sila, a od septembra 1944. i samog kralja. Još je veći iskorak učinjen u borbi za stvaranje Republike Srpske, kada je mogućnost sukoba između Srba unapred izbegnuta. Aprilski rat je trajao samo 12 dana, od 6. do 17. aprila 1941. Otpor su pružali praktično samo Srbi, ne dugo, ali žestoko. Na primer, za samo jednu nedelju otpora ratnog vazduhoplovstva nemačke snage su izgubile 164 aviona, približno 10%. Nemačka se svetila za Versaj i posebno se svetila Srbima i za Prvi svetski rat i za 27. mart. Zajedno sa ogromnim nemačkim trupama Jugoslaviju su napali i Italija i njihovi saveznici Mađarska i Bugarska. Deo Slovenije je anektirao Rajh, Primorje, Crnu Goru i Kosovo je okupirala Italija, a u centru zemlje je stvorena navodno nezavisna fašistička država Hrvatska, najstrašnija genocidna mašinerija u fašističkoj Evropi. Za Srbiju je proglašen samo njen centralni deo, okupiran od strane Nemačke, a svoje komade su dobile i Mađarska i Bugarska. 90. godina NATO je pokušao da sve to ponovi. Ipak, 27. mart, aprilski rat i njihove strašne posledice odložile su za nekoliko meseci planirani napad Nemačke na Sovjetsku Rusiju i time joj dale mogućnost da se bolje pripremi za rat. Posle napada Nemačke na SSSR, u Srbiji je izbio masovni ustanak. Veliki uspesi ustanika i oslobođeni delovi Srbije primorali su Nemce da višestruko povećaju svoje okupacione snage. Na teritoriji okupirane Srbije primenjena je Hitlerova direktiva 31a od 16. septembra 1941. godine. Streljati 100 talaca za svakog ubijenog i 50 za svakog ranjenog nemačkog vojnika. Kao rezultat surove odmazde i nemačke ofanzive, ustanak u Srbiji je ugušen, a preostale partizanske snage su se povukle u Bosnu, gde su uz mnogo teškoća odolevale neprijateljskim ofanzivama, ali su se održale do 1944. i približavanja Crvene armije istočnim granicama Jugoslavije. Naše oružane snage tog vremena zvanično su se zvale Narodno-oslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije. U prvoj etapi borbe, u prvim mesecima nakon ustanka, postojali su samo lokalni partizanski odredi. Druga etapa je počela na Staljinov rođendan 21. decembra 1941. godine formiranjem prve proleterske brigade kao prve jedinice regularne vojske u selu Rudo, sada u Republici Srpskoj. Zanimljivo je da je Titova istoriografija kasnije ovaj datum zamenila za 22. decembar i taj datum se slavio kao Dan armije sve do kraja postojanja Jugoslavije. Od 1. novembra 1942. godine počinje treća faza, formiranje divizija i korpusa, a sredinom 1944. godine četvrta faza je bila formiranje armija i armijskih grupa. Od 1. marta 1945. godine NOV i POJ su počele da se nazivaju Jugoslovenska armija. Broj boraca je rastao sa 80.000 krajem 1941., 100.000 u oktobru 1943., 500.000 u oktobru 1944. do 800.000 na kraju rata. Tokom rata partizanska vojska je bila potčinjena vrhovnom štabu koji je brojao oko 30 ljudi, a na čelu su bili komandant Josip Broz Tito kao vođa KPJ i načelnik štaba Arso Jovanović kao profesionalni oficir. Arso Jovanović je ubijen 11. avgusta 1948. godine dok je pokušavao da pobegne u SSSR preko Rumunije. U septembru 1944. Tito se sastao sa maršalom Tolbuhinom u Rumuniji, a odmah zatim sa Staljinom u Moskvi.
Svi važni aspekti beogradske operacije dogovoreni su između Crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i uz učešće Bugarske vojske. Bugarska vojska je odigrala ulogu u oslobođenju važnih gradova na jugu Srbije, Niša i Leskovca, dok su u bitkama za oslobođenje Beograda direktno učestvovale samo Crvena armija i Narodno-oslobodilačka vojska. U ključnoj beogradskoj operaciji naše snage su imale zajedničke 590.000 ljudi, Crvena armija 190.000, Narodno-oslobodilačka vojska 400.000. 3.640 topova i minobacača, 520 tenkova i samohodnih topova, 1.420 aviona i 80 brodova. Naravno, skoro sva vojna tehnika koju sam spomenuo pripadala je Crvenoj armiji. Nemci i njihovi malobrojni pomagači imali su 150.000 ljudi, 2.130 topova i minobacača, 125 tenkova i oklopnih vozila, 352 aviona i 74 broda. Naša glavna udarna snaga bio je 4. gardijski mehanizovani korpus pod komandom general potpukovnika Vladimira Ivanovića Ždanova, kako na prilazima Beogradu, tako i tokom borbi u samom gradu. Crvena armija nije bombardovala Beograd iz vazduha, kao što su to učinili zapadni saveznici na Uskrs 1944. I ovog puta su ruski tenkovi odlučili sve, sada zajedno sa pešadijom jugoslovenskih partizana. Mora se naglasiti da bez Crvene armije Narodno-oslobodilačka vojska ne bi bila u stanju da sama oslobodi Beograd i centralnu Srbiju. Kao rezultat beogradske operacije poražena je nemačka armijska grupa Srbija, koja je pokrivala nemačko povlačenje iz Grčke u Mađarsku, oslobođeni su istočni i severoistočni regioni Jugoslavije, stvoreni su povoljni uslovi za ofanzivu u Budimpeštanskom pravcu i potpuno oslobođenje zemlje od nemačkih okupatora, koje se okončalo tek 15. maja, jer je deo nemačkih jedinica pružao otpor i posle kapitulacije, nastojeći da se predaju zapadnim saveznicima. Od 1948. godine pa sve do Staljinove smrti i pomirenja sa Hruščovom 1955. godine, Tita i rukovodstvo KPJ optuživali su Staljin, KPSS i Informbiro da su agenti imperijalističkih sila. Kao odgovor na to u Jugoslaviji je represirana većina predlatnih članova partije, stvoren je sistem progona i koncentracioni logor za rusofile na Golom otoku. Tito i njegovi saradnici su negirali optužbe o vezama sa Zapadom, ali je upravo svađa sa Moskvom postala njihovo opravdanje za stvaranje strateškog partnerstva sa NATO-om. U zvaničnoj politici SSSR i SAD su izjednačavane kao imperijalističke supersile, ali je na javnoj sceni SSSR mnogo češće bio kritikovan. Pomirenje Hruščova sa Titom posle njegove posete Beogradu 1955. bilo je kompromis. Saradnja je obnovljena u svim oblastima. Goli otok je ukinut, ali je distanca od SSSR-a u sferi politike i propagande ostala, a službe bezbednosti su nastavile da prate svakog rusofila. Jugoslavija je kupovala sovjetsko oružje, bila je 4. vojna sila u Evropi, ali je držala front NATO prema Varšavskom paktu celom svojom strateškom širinom. Međutim, posle kraha SSSR-a, takva Jugoslavija više nije bila potrebna Zapadu i oni su odlučili da je se zauvek otarase. Posle Titove smrti 80. godina, na temeljima ključne državotvorne i antifašističke uloge Srba, pojavio se Slobodan Milošević, koji je, iako u najtežem trenutku, branio Jugoslaviju najpre, ali je i obnovio srpsku državnost, branio istorijska prava, pomagao borbu srpskog naroda i počeo da obnavlja tradicionalne bratske odnose između Srbije i Rusije i pokrenuo je za nas još uvek aktuelnu inicijativu o našem ulasku u Savez Rusije i Belorusije. Srbija nije pokorena NATO agresijom, nego obojenom revolucijom. Milošević je ubijen u Haškom tribunalu, a kao i tokom Drugog svetskog rata, naš otpor zapadnoj agresiji sada nastavlja Rusija do konačne pobede.
Trebalo bi da razumemo da su ratovi u bivšoj Jugoslaviji i bivšoj Ukrajini iste prirode i delovi su iste tragične i farsične reprize Drugog svetskog rata u kojoj je zapadna oligarhija u očajanju zbog gubitka svetske dominacije ponovo pokušala da upotrebom fašista i nacista uništi Srbiju i Rusiju i njihovo bratstvo. Fašizam je bio i ostao sredstvo oligarhije za borbu protiv humanističkih i socijalnih, duhovno-moralnih vrednosti i njihovu satanizaciju. Mi ratujemo za mir. Novi pravedni svet koji predvode Rusija i Kina, a čiji je vesnik bila Srbija, je već pobedio, zahvaljujući svojim duhovno-moralnim vrednostima, a nametanjem mira će zauvek nestati antiljudske pretnje sa zapada. Već je velika pobeda kroz povelju Ujedinjenih nacija utemeljila novi svet, ali je zapadna oligarhija decenijama izigravala međunarodno pravo, uništavala, pljačkala i zloupotrebljavala ljudska bića. Ni Rusija ni Srbija ne mogu imati specijalne odnose i interakciju sa zemljama i grupama zemalja koje vode neprijateljsku politiku protiv njih i protiv ravnopravnosti i saradnje u svetu. Zato su BRICS i pokret nesvrstanih, a ne ovakva Evropska unija, danas za nas prirodno okruženje. 9. maj treba da i u Srbiji postane pravi praznik, a narodno-oslobodilačka borba se mora poštovati i proslavljati. Na spomen groblju oslobodilaca Beograda treba izgraditi kapelu, a samo groblje i njegova okolina treba da budu tretirani kao svetinja stalno, a ne samo 9. maja i 20. oktobra. Mi smo obavezni da tvorimo večnu pamjat i večnu slavu svima koji su pali za slobodu i veliku pobedu. Našim očevima, dedama i pradedama posebno. Hvala Rusiji za veliku pobedu i skoru konačnu pobedu. Hvala Rusiji za nepokolebljivu podršku Srbiji i obećanje da u novom svetu srpsko pitanje, ponovo otvoreno NATO agresijom, mora biti rešeno. Živelo srpsko-rusko bratstvo. Hvala vam. Da se zahvalimo svim našim gostima. Znači, mislim da smo učinili jedan lep i zdrav napor da kažemo prave reči u pravom trenutku. Hvala posebno ambasadoru Bocan Harčenku, predstavnicima Ruske ambasade i Beloruske ambasade i ovde još ima ljudi, skoro sve prisutne bih mogao da pozdravim pojedinačno zbog njihovih zasluga, ali hajde da budemo i skromni i da na ovaj način završimo ovu svečanost, uvereni da ulazimo u jednu novu fazu istorije. Hvala vam.